Музей размешчаны на факультэце геаграфіі і геаінфарматыцы БДУ. Яго плошча больш за 200 квадратных метраў. У аснову яго канцэпцыі пакладзена ідэя стварэння адукацыйна-асветніцкай базы ў галіне геалогіі. Если ты захотел, то это будет обязательно. Мы покупали, я ездила по выставкам, привозила очень много редких, ценных экспонатов, а чаще всего нам дарили. Для каждого студента по всем темам у нас материал, они здесь работают. Это еще и петрографическая коллекция, это горные породы, все у нас есть. И выделен зал, отдельный зал еще для этих коллекций, учебных коллекций. Музей землязнаўства мае две залы. Дэманстрацыйны, дзе можна ўбачыць калекцыі мінералаў і гонных парод, экспанаты мамантавай фауны і вучэбна-метадычны. Там праводзяць лабараторныя і практычныя заняткі са студэнтамі. Нельзя представить работу специалиста, который работает в естественно-научной сфере, без возможности потрогать, увидеть предмет. И вот музей дает такую возможность. Он дает будущим геологам не только пищу для размышлений, но он и дает им возможность открывать новые месторождения. Усю інфармацыю аб экспанатах можна атрымаць на спецыяльных мультымедыйных панелях, якія знаходзяцца ў музеі. У бліжэйшых планах папоўніць калекцыі музея рэдкімі жалезнымі метэарытамі са Швецыі. Іх вага 128 і 43 кілаграмы. Самая шматлікая калекцыя кварцаў, звыш 1000 асобнікаў. Конечно, нельзя недооценить роль нашего музея в образовательном процессе. У нас есть несколько дисциплин, которые активно используют музей. Это, безусловно, кристаллография, минералогия, палеонтология, палеогеография. Но огромное количество студентов проходит через этот музей. Усе наведвальнікі могуць паслухаць экскурсію з дапамогай аўдыёгіда. Зараз ён даступны на рускай мове, а ў бліжэйшы час з'явіцца версія на англійскай і кітайскай мовах.